Selamat Fe'auhi. Fe'auhi. Highlights. Uri para que estamos de hala. Para que pase Ipu para que awe para que pase di Teufaiva con mai e la para que
Ako ya sila pelua ke panau na Fe'auhi Kuata Fainolo Malo Kuata mai ke panau bangsa ini makin noa para Marisa Po, pwede mag-inis no. Itagay may para Marisa Po, pwede mag-ino. Kasulati lawan. Testing 1 2 testing 1 testing 1 2 hangai be ko mo tonga mamata mai kai fe'auhi ai tau hono ai tuna tu ai mine kai take timi Marisa fogo ni magi aonien tau Fe'auhi ne fe'auhi timi a have lupuldo pe ke timi ko ya a hate hospaten pene kuna ya hate hospaten ko ye huwa ke tatolu ko du aifo pe ke timi a ilalah yang timi a Marisa fo ka timi tau ku whakawhe paki i kaya i he timi ko ia pia me hifo ko hina pia mo pulu hangi moko i Teufaiva e honi pia ku a whakawhia kamata ke maopo Fukurensten na mahau ke poupou ki he kuata o e honi pia utau whia ai ki
ki konga ulaki pene wainga he ahoni pe tau fia au pute Lavengamalie mai no pe ma opo mo te ulahi fai ko ya me timi ahi fo ke fo ki pe tau tea mai timi ahi fo ba ko hai tu ni fai kapten Semifinal tu he tai mine kai ke taki pe amaru sa fo ko nima ki noa te ke lau kai aka ko ni o amana ke tau mama akahi he fesi ko ya tau matuaki mali au pitau fa holo mamata mi ai fo tau matuaki mali monin ke he tunga ulaki pe konga tau amana klere au pito e toki mahino pe taunia i he ifi ko ya fa mau o si ataimi Paka uli ko ia ai kama pilisi para mo ka pa pe mo ke pana mai e pe mo ka ki una ki o galere o poloka ai api ko ia ke tau mai para pe mo ke fa uli ko ia kama pilisi hanga pe mo mea mai ya ki pauni mama fanga timi ko ya marisa fo ka ko timi ki a hai fo ka kuna woma au pito timi ko ya Chei fa tolu fitu kamata ke maopo ai pa ke Teufaiva he ahon whakafofua toko fatonga ya tuai toko taha ti mai fong lo tonga toko to lo to mama lo to mala he taimin ko nga pe fogene tu na men ai Ipu Lavengamalie fa mana to lau tau tol nima pe ne kamata a ta hawa ko ya o ti sema ahoni o sanuari wano ta hono ko Kuata Fainolo ya o si fa ko ko Kuata Fainolo Kalasi wa a wana fina pe tau amana krere ya tu ki Semifinal e wike ka una kake ke ma upe timi ko ya maru sa fo e pulu na te atu na nga ke na fo ti mama fa ke na mlako maru ke alu pe ai na sekeni ki alu sekeni alu so tahu me po mo hange pe mo me ama ki ai ko mole pulu tautea Foki tau te ai he whakamau ai timi ko ia hifo taimi tau pe mo puhu e taimi te fili pe timi a marusa foke na skalamu fili e timi a marusa foke na skalamu Fambe timi mau sia foke na tata ki mo apato ki osi ai tu konga ulaki o tau fikaua ki Kuata Fainolo tuna meni Ipu Lavengamalie skalamu pulo a fo kage heli e pulo e hafe taimin ta fi be timi ko ya mau sia fo ta fi be na ke mau pe pulo taimin mau ya henau breakaway fikawalu tere mai fe ka pito de hau ta fi mai o tautea e fa mau ai timi a mau sia fo oh
tu i begitu koe ikuna ia ko ngaulaki koe Kuata Fainolo fika ulaki he maha Malusia fo pe mo timi ko ia ahi fo ke taki pe Malusia fo ko ni maki tolu ahi fo tau matu aki mali tau falo mama tau bito pe tau amana glere ya ke tau ewa amana ke tau hukat kiai ko tau fika tolu ke honi ya maha ko ya oe to ko mafu sasen pa pe ko ya ki timi ko ya sila pelua me ate ho pe ko mana ke fetaula ke taula yo ni wa ko ya tim tolo all boys na tolo la puke Ipu Lavengamalie Lavengamalie ka uma tim Lavengamalie Tonga time data pe wangi moko apito ya hagi moko ya kamata ke mau po Christian ya hon pa ye fia fa me sea ka uma komiti tournament Ipu Lavengamalie ko ko kakai fonwa na po mai tawa mana glere ya pito ki ko kwatu o Fe'auhi ko ya ahon ko ni tau ma tua ki mali lo dai mi tau pe ko to live stream ya tu ya ke kakai ko to pe tapa ko pe mo me amai ke aho sanuari wano ta hano ko aho fa fia no ea ne ngoku tangiangi alo ta maki ka ku malu pe e momoko ai pa ke Teufaiva kai ke Holomu ye kakai he nau heni ke pou mai ke tournament Ipu Lavengamalie ya tau fia una via mondiale slava spana con i che non malo Tonga fo ne malolo tau hono wa we Kuata Fainolo Ipu Lavengamalie wa fia puito mama ta ke fuka kai ne po ya mo mata mai kai mama tatu ki he timi ko ya sila pelua na mau mai me tafaki fakatonga o malai Pemarawat Foki Kiapina Kanoa kama Civic Sport Pamenusila pemarawat pemula memai tawak main di Kuata Fainolo Kalasi Kulaki pemarawat Kalasi kama Wadeson Namoa Ejen Sekura Company kami Siapani Pamenu Tintai Saulala sponsor Ipu Kalasi Kulaki Pamenu Wapawani Lala sponsor Ipu Kalasi Wa Pemarawat Kota Mr. Francis Begerito Indian Hotel kama Restaurant pemarawat juga Mr. Rasad Beger Spera Pangat Tonga CEO Kuata Tonga Saya Mulai mai Tokoni Beger Palu Aviation Kapuna pemarawat Fe'auhi Semifinal sponsor baik boleh apa tahu dari Kalasi lagi Kalasi
sponsor mai of the tournament. Para ketika Ipu Junior, sponsor mai Ipu Kapten dari Tanga, kita berkelas menolak. Para juga kita Puloka, bagi Puloka Construction. Para kita Semifinal Rounds. Pokoknya mai, lama mai. Kalau kita buat kita lama mai. Para juga untuk buat sponsor mai, kawan mai dia resla untuk kalau ini. Kita kemarin tu kita yang cuma kalau kita ulama mai kita pagi Teufaiva. Bawa itu, masih di pulau Kuati ada apa tampo api. Kalau ini, bagaimana kali kita sampai yang ada istri, kami dengan pokok itu. Lama mai, kalau apa semua betul. Kami berprogram Ipu Lavengamalie Kalasi kemarin jadi foto ambil. Kadang-kadang kita hoba tu Fe'auhi oleh Kuata Fainolo Kalasi lagi Fe'auhi. Kita berada pada Lemari Sako bernikmat kita tolu pada bernibo. Pada yang ini Kalasi lagi Fe'auhi ke Semifinal Rounds. Berteman di mabe. Berpanau yang dihati yo sematin, guna ya hamil puto, berwawang kita tol. Kawan kini, wahai ini bermasa tu, tinggal wajar hu, kenawanya yang tol mana di mabe kita. Malu panau kau nak ini, ayang ini kau bayang aku dia mau puluh kau. Malu beri mati kau bayar kotor. Kau kasih dia ambil bahaya panau itu kau mampu kau masih lebih luar. Padahal kau sila keluar, atau lene kami bayar kau suatu kau. Ipu Lavengamalie untuk kau. Kau mana pilih kau ayah motif pinang alo kau tua. Dengan kami baik tolong di bawah, kau nak kau di kau. Tahu dia musuh. Mana si kau sila keluar? Kau main sila. Saya tahu hidup dia.
Kau ada di Mede Whanau Fe'auhi kau Kuata Fainolo Rasulaki kau ahli kau anak beli au pitu pemala si kau popo kau dia monya merino kau dia au pitu Honoa teu ke fai drop kick start wa ko ya FSC fangatapu ap kotoa drop pada fangatapu alat ke enau timi hapo ya timi amal safo ka ge mau pe ya kamata terea tu ai tota hami mal safo ka pu ya fakamau turun ge nau skalamu kau kasih dia ahli bahawa sila peluang kau bantu kau mampu boleh berbuat pada ayat kau mampu buat pasien itu baiklah kau boleh tahu pengalaman apa kau buat dia buat aura dari aku mau ya tim Hifo Faho ya kata dia na fesi fangatapu ap kotoa malokat fofua poinyen ki konga hono wa tau oni aka tau dia faho ya fesi fangatapu ap kotoa ko du ko ke sola ta ki to ta ko ni fa fonga te fonua ikale tahi ki ngai tau ki rang ko du ko tamayo kini ko ke sola ya fa to lawat ki muri o fa fonga I fonua kalau mui mai ka fo ni ki habili fo ke ya pa u kai ke fa pau e fua ke kalau mui mai fa ngada do alatu akahi alatu maulunga pulu ohu ala ke le vai timia malu sa fo o valu ke tolu pe timi ko ya Hifo tau mata ki mali e moni ala ke timia malu sa fo o valu ke tolu patonga yang ko tuanga ko nga hono wa ni tau wen mau ya timia malu sa fo na ola te pulu to gralo ola te hafe laku imai ke tahana foti alatu ta fitu lalo ke mau tau te ai fa mau ya ai tim ya marcha fo tau te ai fa mau tim ya marcha fo ko fili ai kapten ya Hifo ke na waka ki kolo ke tu pe kai valu ai tim ya marcha fo ki he tolu ai tim ya Hifo te ke lau ga aka ko ni foto ya face ko ya fo ke ani mama tak ke face ko ki si ya puto ki face ka ko ya o ni amana ke fa ko aka o tau te ya kolo mu ki mui si o ke kolo alatu
akahi alate akaya alake ahitimi ahifo o ono ke valu tau matuaki mali tau falo mata pito ya honi tau Kuata Fainolo Fe'auhi tuna meni Ipu Lavengamalie tu kai ono timi ahifo ki he valu ai tam timi amalu sa fo teu ke drop face amalu sa fo fa ngata pa kotoa drop malunga alate pulu falika tilalo hapo ya to ta hatim ya hifo tu fo kilalo alate fo eti oh ya tau te ai fa mau timi ya hifo tu le fo i tau te agoni ke face ya fo ke ai ha fo kai ke papa to kai de min ka ke te ke mahino e tu ni ai kapteni fili kapteni ya marcha fo ke aka ke kolo aka fai ngofu ben ke fesi time ta pe habili pe ya aun kamata ke to mai mo ki vai mo aka tau te ai kalau mui mai fangata apa ketoa alwatu akahi alwatu maalunga hala akaya kipuhi he aviri ya ke afe ki pulu kata baki ke itu mau pe kai ya ko e valu ki he ono mai no be ki wesia he aviri e ahon ai aka kawene to kota akalere ka ku mai no pe bene tu le pe aka tropo atu ati mi ahifo hapo mai hai to kota ka ke mau le na kolomit ki mu yati mi amra sa fo na hau tali ya ti mi ahifo tu i foi fa fo ke mau pe ti amra sa fo pulu ha fe tu i me ke na fesi mali afata ba to tu ku ya ke olunga o hau gai na le kolom ka pa kau hapo ke mau le ya ife fa mau no nia sekalamu pulu ya tim ya malu safo tahu matuaki mali sekalamu pulu ay malu safo fai be fuke vai ngahe konga ko ya hifo tim ya marcha fo tata fi penalti fica balu di mai ke laku ita doa marcha fo laku ioma na ru ta ho mai tim mai fo tu fo gilalo e mau pe tim marcha fo mau na ha fe tu mai ke fesi laku na tal doa dai min laku na doa ke alu pe tim ko ya marcha fo dai min ho fet ke lain mi tai wa ke mau pe tim marcha fo fesi na laku fa ha ke dai min tal doa ke mau pe tim marcha fo ke homo e pulu ya homo pulu ki mua ke kai fe fa mau alu pe dai mi out nok oni ya pulu ya ai timi ahifo malo pe hono ke tau fi mai timi ko ya ahifo ngai laku atal tu alala pe ke va be ko ya timi marcha fo
Kalamu ya free kick ya tim pulu ya Maris Afo pulu Maris Afo tau dia free kick ya mau tim ko ya fo tamin tau fi mau ko jelo bo mau Tonga mau mau no kita fi wainga Kagilo po kami utang agay Framau. Kami utang agay Framau. Kita fi wainga ilo to. Kau tahu kau kona. Kau security, kau polisi, kau bermula, kau tak kona, tak pakai. Oglau mai ke pengamau, kau polisi. Kau kona, di farmo veve mai. Malu kau polisi, kau bermula kau nyampe. Kau bobo mai tim kau ahivo. Kipos beti Kau polisi Tonga ke nau radio. Kalau nau apa mau kau tak kau ni yang kau habis lagi. Kalau kau mata, oke demo tu, kau mama kalau kau poli nak si. Bagi tahu lo tu kita awak tahan nopo di zone di ose tahu dia. Kami di ose tahu turnamen ni pada Fe'auhi. Kadang gue mau ngapain tu ya, wainga, security, safety kau ya. Kau kata baik ngata min. Sekalam. Ipu ya hafe Malaysia fo. Kei mau be Malaysia fo pulu mau hafe laku mai ke nau fesi mau kata apa tu ala tu nau second ni ini second mau be hafe laku dan min ke nau fika breakaway mau be timba Malaysia fo home pulu mau ya timba hifo dan min hau tu fo gila lo dan min foi Lavengamalie ke timba Malaysia fo aku home pulu ya akah mai hai na fesi hau gi mui mau dia na kapakau ala te na kapakau kake puhe va mau ya turun ke sekalam pulu ya ahifo fatonga nge petu kai tamin ke valu peti Malaysia fo ke ono ati mai hifo tau matu Lavengamalie
Kuata Fainolo Honoua turnamen Ipu Lavengamalie Sikalamu toi pe mita nima ki laini tata ko ya ati mai fo pulu pe ya hifo Sikalamu ri he ha fe pulu ri ha fe tamin mau ya fe si akah ya fe si ka sas tahun ni ya breakaway ko ya malus afo mona fe si ha ya auti pulu pe ahifo ke tu pe vai nga ta ba ko ya hifo akah ia ka sas tahun ni pe ya tu pe ahifo pulu pe ahifo akah himaya hau ya afi ma ke lai ni mitai wa Mer mau beti mahifo laku ye kena fesi akah ya ke olunga o stade di me tal doa ko ya hifo na mau e pulu mau ye no kapakau ta fifa tadi ia ta glalo akah ye ke olunga maaf Pulkiki akah ia o ka ge mau le kan kon itu ni fa mau kan kon pulu ya ati mi ko ya ahifo patonga yang ko to mo kai nga ko ko nga hono wan Paula moi Lavengamalie Kuata Fainolo. Lava ke tu tak ya tu ki o kai mai muri. Lava ke na usio pa aton mai pe kai mi. Ki ti si sel Paula moi Lavengamalie Kuata Fainolo. Paula moi Lavengamalie Kuata Fainolo. Peloto ke mamata mai o kai na me muri. Lavengamalie Mole pulu ya skalamu pulu ya timi ko ya malus afo sel monakol kau mau ko ni lama ke mamata mai kau kai ngami ko pure anga pe to man to ke lau lama ke na sio mai pe internet ki e pula na mali ki akor Nalele ala tahan itu malu. Kalau ke pangki, kalau ke pelokan, Teufaiva kau aku sambil semua. mau ya tim ko ya hifo laku mati mahifo ta fi mai gen ke mau pe tim mahifo ke mau pe tim mahifo laku enau hafe laku alu tim mahifo alu tim mahifo tamin Fek kabu jalo tadi mahifo, ke mau peti mahifo tamin pulak kuma ke nautal doa. Tadi tadi nau mata tolu. Alat tadi mahifo tamin. Mahin nau betul mole pulu mau heti mamal safo. Masih kalau mu tahu fetu lima kiai. Akah malu ngamai nau fesi. Tadi me ya, fangata apa foto hapolele bulu. Alatu laku ia fangata foto mau ia nau
le kolo tuku ia te he fetu ko ja ta hai te mau pe ti mai foi pasi mua foi pasi mata ya tu ia te ta ke fra mau pu he fra mau dok sikalam pulu ya amal sia fo tu tai mine kai te mahino tau ke taki pe ko valu ki he ono tau ma to ke mali tau tu ye to mahino pe tau i he osi ko ya tai mi kakato sikalamu pulu ya amal sia fo para que al tanga fitu malu ke tau driveway ko ya ape sabe la konua hanga hake ki a polisi ora mai na to vai api pa mo li e pulu ke ma upe ya malusia fo na fesi kavalu ke hafe homo pulu ya ma u ti mai fo ala ti mai fo ta mini ka fitu mai ti malusia fo ke ma upe ti mai fo ai pulu pu ye fa mau sekalam pulu ya hifo pulu ya sekalam pulu hifo Bahaya nawa semifinal Tonga ni ba mau ya lako mati mai fo age mau le ala tu ge mau le ti mau le ko ha tu tuni te ke mahino fa mau kai ta tao ti mi mal ja fo fe hala ki ai timi ko ya hifo ka ke ne mau le pulu akahia timi ko ya mal ja fo na ta fe tu li ai hangi ko ya fa du ko de fe hala ki pe hatimi ko fa nga mali ke timi taha ala ke le va timi mal ja fo da bini o tatolu ke ono tatolu ke ono te ke lau ga ya ka fahu amana ke fahu ko ya he fesi ko ya malusia fo fangata pu apotoa katonga yang itu kai dai mini kalau mui mai afaganta pa foto ki mui kalau mui mai ki mui sio ke kolo alwatu akahi ohala age hola nere aka koya ke tuma o be kai tai mini ko ta to malu sia fo ki he ono ati mi hi fo ke tu pe kai te ke mahino Kagebe kana me marcha fo ko tantono di ono ai kana o ya me fo kana mai au to pe kai ni mau ya ti mai fo alatu alifo ilalo mau pe ti mai fo alatu ge mau pe ti mai fo bersama ti mi ko ya marcha fo alatu ta fi mai di mama marcha fo mai no begi paun mama fange timi ko ya marcha fo mau ya fesi akah ka sastau nia mau ya di fo mau ya timi marcha fo ala te pulu ya auti mai no ma au pito timi marcha fo me ke tu tol pe tu fa ke no sastau nia mai ya me timi ko ya hi fo tau mali tau fa mata lain auti ya
pulu ya hifo kuna ke ke mau le mau fo ke mau ti mau sa fo mau ti buat takai majimui la ko ma ke fesi la ko ma ke tal doa mau sa fo ha o tal doa ma ke na mau he na second senta ke ta fu mai ti mai fo tai min ke mau pe ti mau sa fo pulu tai min la ko mai na ha fe ke mau pe ti mau sa fo na ko pleka we ka fitu ke ala tu pe tai min ke mau pe ti mau sa fo mau na fesi o troppo malo mau ya ti mai fo mau ya ti me Whaingamali mal sa fo ki he tatao ko mau ya ti mai la ku mai ya ka ke mau le ya he ti mi to taha ka ku tu ne fa mau ke na sikalamu tu ne fa mau ke na sikalamu pulu pe ya hifo mita nimba ke lain tatao ta fa ki ko ya hifo me Whaingamali ti mi marisi Nengoe alo tamaki mamata tike kakai ke ha upe holo mai pe ko e mali halo mamata ai nai tawe ani ka ke lawe alo tamaki ai holo mai akakai pe wa e famalo make pe me se kuna ko me tuna men Ipu Lavengamalie ko po mai kakai fonwa ka ke skalamu pulu ya ahifo ha fe ahifo te ne fai pulu patonga yang itimbi ko ya amal sa fo woma apito en nau tau hoa malawa ka sa tau ni ma we fo aka si aka ya ka je tau ya he pulu holomui skalamu he mita nima ki lain tau ko ya ma hifo pulu ya mal sa fo Whaingamali ki he tim ya mal sa fo kenau mak wale bagi lain tahu hafe ko ya marusi tete ke defaya di pulu skalamu mita nima ki lain tak ko ya hifo akah ya marusia fo mak wi hatimi marusia fo tak afi mai pe tau te ai ya tau te ai he fa mau tau te ai yellow card to taha i he timi ko ya hi fo ko ere aki fa mau ka jau mau pe ko hanga ta ko hafe ya tim ya hifo aya ko hafe tim ya hifo tau ja ya ko offside ka ko ko nere ya ke fa mau ko tutun dia ka te fa mau na ko Whaingamali ke mau sa fo ke na wa le ba ke lain tao ka ke tau mali tau falo mamata o si ma wa de tal doa ko ya timi ko ya amal sa fo o ya mi teke tu ya he timi amal sa fo ke ta fi pe timi amal sa fo mau pe dole pulu mau no ta fi ma ti ba homo pulu ya no oni pulu ya timi hifo Fangaki fehalaki kia mau he malus afo sekalam pulu ya hifo kita phải thấy mi quay tổ ta hay thì mày phô quỳ là lo thấy min
whanau ka me hifo. Kalamu pulu ya hifo mita nima ke lain kita ko ya hifo li ki lo to he pulu ko ha fe ko ya hifo lo to nga itu aya yellow card ka tau to ta fa pe ti mi ya hifo ta min patanga ang peho ek makaanga Lavengamalie kon ni ke o atu hanga tonu ye pa inga ahoni presa au pito ya di mai fo akah ma olung atu ya ma au ya di mai ko ya hifo ma au ya di mai ko ma ta fi ma di mai hifo ma be ke ma be ti ma marusi ke ma laku imagi mu ke na fesi laku imagi mu ke na fesi fa ta pa kotoa kay mau homo pulu ya Teufaiva mau sekalam pangki pangati tak itu kang apa pondok on ni kima ba mai bai ngai tai min ni pia mai lain data ko ti mai vo sikalam pulu ya ahifo patonga yang tau to ta tolu tau to ta fa pe di mai fo tau to ta fa pe di mai fo tai min tau mali ne ngo to fa ne ngo i kiang di mai fo ka fe paki mai fa nau ka mi mau ya di mai fo la ko gena fesi la ko ya tu gena ta homo pulu Fe'auhi ya sekalamu kayo ilo po hamen na Fe'auhi sekalamu fo ita to kang aya na ta tal doa ko ya hifo homo pulu ya patong ayang ko habili to mugi alotamaki ngapu ko ngahono wae tau Kuata Fainolo fikawa mei Lavengamalie tim ya malusi ki kolo presa apito tim ya fo mai na buto pena ki pau ni mama fateo mang teu lahi fai fa na an kage sikalamu loto koloton wa ako ya oi lain ni mita wa tamoe lain data o li pulu ya amalusi ma ope malusi pulu la min si ma wana tau doa si ma wana tau doa da min ke ma ope timi ko ya amalusi ke ala tu pe teke tu pe da min of ya tu apito ya min ke lain data o da min ke ma ope timi malusi o ke ma ope timi malusi o pulu da min ke tam tata fi ma timi hifo kama ta ke bilo pulu ta of ya fe dunga da min ke ma ope timi malusi o pulu da min te laku mai tatao tim ya malusia fo tatao hafe malusia fo ki hamu mo tim ya hifo kaya watu hafe ko ya ala ke tim ko ya malusia tawalu ki he ono seti tim ya tal dua ya hifo kaya ya hifo Lavengamalie ya ke hafe ke lue tu ya o kolo ala ke ya tim ya hifo tawalu ki he ono te ki ke laugai aka ahon tuang ahono wa o Kuata Fainolo hono wa akah yahu wanoa malusi ki ono tuo kai tani ke ta ke kana ko wanoa ki malo ke panau pa ke tala ki malo ke
ao ni wa sila pelua e poki ke whanau ka me toko māku kore penge mo te mai Tuhanga tonu laku ya tu ya mau ya nau tahan ke ala tu beti mi ko ya hifo tu hifo kilalo ke mau beti ma hifo ikai ke mau lele iya kai no kon figa malu na uskalam pulu ya amaru safo Fetong ya tu kira to tim ya marusi ke tau to ta fa pe tim hifo tau fase de ambil atau mampu sila peluang kalau menang beli tau fase dia sekarang puluh ya malusi lain ni halfway kong kere ko ya hifo di puluh halfway kiloto mau pe di malusi mau yang nak kavalu ala tu lagu ya halfway alu tapak fakaha ke malai mau pe di malusi nau aki fakaha fato kana turet gai tatao foi aka ya turi ya tu tatao mali mon Maino pe ko ita fa kamale di mahifo dai minni kamata ke to taha ke tim malu tim kaya tim ya malusha fo hangai pe ko ya mo me ai hu ai tim ya ha de spaden Hiri na fetalo ki boti me havelu ki sila I hono sea ki Fe'auhi Semifinal Rounds ko tau hono wani ngari ko sila I timi ko ya marusia fo hono sea ki Semifinal Rounds nengo te ko se taimi time ta pe uta omana ke ta hono wa honi wa ko ya o to ko ma fusala sen ka ma sila pelua Wafitu agah yahu kalau kita yang manusia fo wafitu kiheon agah iwa betia tim yang mahal hifo mau ya na fesi kata apa boto mau lele ya kaje mau lele mau ya tim hifo na ulah kuat min tadi mai hati me amal safoi ke mau beti mahifo pulu tamin laku mai kena doa ke mau beti mahifo tamin ora tu tamin kai ke mau lele ya ngai fai ngamali ti mahifo aku mau ya laku ti me amal safoi tamin ke mau beti amal safoi tamin hafe tu imai ke totaha fakata apa kotoa mau ya totaha ke mau beti mamar siapa ke mau bena senta kai fe fa mau ya mau pe naik forward pass timi pulu ya skalamu pulu ya timi hifo tamin mei Teufaiva timi ko ya mau ko siung to ya ke mai timi mamar siapa ko ngakoni na fa pau ya pe hona usea ki semifinal tournament Ipu Lavengamalie wana tanima ya tau ni ne o me he ko mi tournament Lavengamalie ka fa mau menusila pa pe gifis na fete ko ne aki no fa mau ya tournament ni ko ni ke yang I moko pe Teufaiva kalau pe taimi ka mata ke no fo I mai kakai pa ke Teufaiva ngai malolo fogen
Neo ko aho ni faya Kuata Fainolo Kalasi ula ke Ipu Lavengamalie. Ora do que o time tau pasete sila pelua ka mai to mapu e mau ke mai la Wednesday ni taimi. Ora do que Skalambuya puluya a hifo dia tu na hafe. Tau te Afriki ke fa mau ya timi ko ya Marsha Fe'auhi. Mau ya tim hifo na laku ala te taimin tim hifo ke mau pe tim hifo taimin ke mau pe tim laku itu ke mau le kai mo le mau tim Marsha Fe'auhi taimin laku mai tim Marsha Fe'auhi taimin laku mai ta fa kon ke grandstand ke mau pe tinggi al pe tim ko ya Marsha Fe'auhi ke mau pe na tali iya au tim gitu Lavengamalie moni Lavengamalie moni Kalasi fatonga yang ko Kalasi ulaki ni ye timi ngai timi ke turnamen Ipu Lavengamalie Kuata Fainolo hono wa Fe'auhi ye timi ko ya hifo ka uma ai timi Marsha Fe'auhi segala lain auti pulu ya hifo ona fina fa ko ai Kuata Fainolo ko ya Kalasi wa tim ya la ngai tim Kalasi wa ke turnamen ni ya ngai tim ni amana ke na huwa ke semifinal tim ya apua tim ya fatumu tim ya malapo ya mo tim ya nuku ko Kalasi wa ko tim watolu na lesisita magiai ko tim benefa ko na wa umai ki semifinal fatonga tim ya apua tim ya fatumu tim ya malapo mo tim anu kay mau pe tim ko ya Marsha Fe'auhi kay mau pe tim Marsha Fe'auhi mau ya mole mau ya hifo hau tim hifo tai mini tau mali mon to sikalam kei taki pe ko Marsha Fe'auhi fitu ki he ono tai mini ko ngakere ko ya ahifo tau mali au pitoen Sekalamu pulu ya hifo sekalamu pulu hifo teke Marsha Fe'auhi mau di Marsha Fe'auhi tatao tim Marsha Fe'auhi tatao tim Marsha Fe'auhi arah kena tolong mini o tolua tege lau gai ai apa hu o si ai be ai tai mi kakato lava be tai mi kakato ko ikuna ya timi ko ya Marsha Fe'auhi ko tolua ke ono ko silai he timi ko ya Marsha Fe'auhi ko nau sea kihe semifinal turnamen Ipu Lavengamalie akah yahu arah ke ya tolfa ke ono hoikuna ya tau Fe'auhi Kuata Fainolo Fe'auhi huwa ya timi ko ya Marsha Fe'auhi
Tahu kau tu ni tahu kasete. Tahu kasete aku ni baha aku ya oi. To ako maafu salosen pape ke tim ya sila pelua. Patonga yang ko silo to tim ko ya. Patonga yang ko silo to. Poi di taha mawe tiba-tiba baru situazione ausia. Poi di wa mawe tiba-tolu kamar sabaria. Meno kamets poi tahu kawa o ahodi. Mau ya ke fila tahawa marisi o Alfred Hausia. Men of the match ko ni tahu fikawa mau ya second ni ko ya marusia for Alfred Hausia. Lotong eloto temin ya tim ko ya to ko wa fusalosen. Lawan au West Loto. Malah dua tim motor berbagai. Orang kita tahu kasih dekat awal ni, mana betul aku mampu, bagaimana bersila keluar. Kalau mau tahu pas macam mana mawisi, manusia kau, kekawan yang kau nahu ke Semifinal. Timnya sila pelua. Kalau mau tahu, pas main ke sila keluar. Sila keluar boleh nak apa? Lepas akan boleh. First to ball, Lavengamalie Kalasi. Loto termine simbia sila pelua. Pada 10 tahun si tahun ni ya sila pelua. Tawat. Fatongan ko tim ni na Fainolo mo tim ko ya tolo i wano ta tolu. Tim ni Fe'auhi ki tim ni. Sila pelua ya bo si Lavengamalie tahu mama takia time ini. Mari sila pelua. Kalau kita yang kiki, tapi mai Ipu Lavengamalie, tapi malu itu. Kiki ada ini malu. Tapi kita yang kiki, pemalu tahu mana kiri tahu itu, tahu pasal dia ni malu anak bersila pelua. Tahu mai kau mampu, pada soal kaji. Ipu Lavengamalie pelu kaya Tonga betul. Pada mai tahu lah ya ni, bahaya kita ni ikut kamu Tonga Ipu Lavengamalie. First to ball, Lavengamalie Tonga. Kalau mana kiri outfit itu, bahaya kalau mau mana mari. Bawa lagi si kau popo, bawa
o Fe'auhi merino o tatua ke kau Fe'auhi para to ke kau sponsor ko ka mai ka pasteri ka masas ka Kuata Kalasi pas itu Lavengamalie Semifinal Tonga kau pos tubuh para ke buat ila ke sea Pausen ke CEO ke dia Robert Matthew Botona Botau Kuata Fainolo pamana tu ke administrator kawata tu ngaspoti kama internal affairs pamana tu ke administrator ui ka saya ke pala pamana tu ke administrator polisi ka mo tu neko TCC kama ka Tonga Mr. Heske yo kama pagi MK5 para kami sekarang forward by air foundation bila kami kama civic sport ai malusa fo ko e tau hono toluen ko hai ehu ki semifinal wa a ya ai sila pelua ka uma toa salasen ki ko fuga honi be he fesi ko ya a sila pelua CEO Kuata Fainolo ke palu tendensi dari malam puna malam pemula memang apa ke aho Kuata Fainolo kelas 10 di ahon malam ke kau semifinal sponsor mai palu dari kelas 10 di Tonga semua malam ke Fe'auhi Enterprises sponsor mai for the man of the tournament kita kalau malu cilnya mau ya laku Malaga dari Kapuro kata Madura Construction, administrasi besi kata Madura, para toke family long motofoa, family Lavengamalie sponsor oleh besi Lauroto. Kita kemarin itu ada kemarin hobi kemarin Tonga, Lavengamalie pada Teufaiva Amon. Kemarin mau masih ini juga tu berapa? Akah ya kaje olah lelei. Tahu dia ya tim ko ya sila pelua Kahimaya tahu kaset ya ni lain autia mita nima ke lain tak ko ya asila pelua Fatonga yang itai min ko mi over to tiau mi to brianga kuna mama tahanga to mai ke live stream o Fe'auhi tournament ni pola Lavengamalie ke fa fe atu mo to ko na mo mata ke mo passa te link share the link ki he homo kai kaunga ke mo mama tahanga to mai ke tau mali o Kuata Fainolo tournament ni pola Lavengamalie sikalamu pulu ya sila pelua ke no fope ai ke no fope bai ngahe mitani ma ke lain ta ko ya sila pelua
Sekarang pulu ya sila pelua. Akahi mai na fesi. Kage mau le kolo. Pe va mau ke sekalam na kon pulu ya sila pelua. Pamalo po kila sponsor po mai pamalo sa mo hau kama Tonga Kalasi Foundation pamalo po mula mai Sekarang he lain halfway pulu ya sila pelua. sa mo hau kama Tonga Kalasi Foundation Fe'auhi Fe'auhi pamalo po mo fi po pamalo po mo fi to po Patonga yang moto tapi umum mata mai ki he interneti petra pe tongan ni pe ki to lau ka mato priang hata pe maman mau fa tu tak ya tu ki mau ngahi kau ngame kena mata mai ki he tau kasete tu na meni pala pe amali ho mo pulu no oni pulu ya sila pelua. Sikalam pulu ya ai to ko mafung Bing mau ya mau bây giờ cái mau bây giờ tìm coi tao có ma phụ cái mau bây giờ tìm mua vé theo tao ta phê si coi ya tao có ma phụ mau bây giờ ha phê coi ya tìm ma phụ alo te pulu cái alo te pulu ta min cái nó phụ về vài ngày ta baki kalau coi ya asila pelua akahi mai ki mu ma dese keni laku mai ki loto kena fesi mo vete tota tuku ya tuki tuku mai ki tu ta ba kon ka ya le kau ya auti le mai foi aka le na fa ko fesi para le na fa ko fesi ang tim fo ni na si ya una wa ke kuna tim ko ya to ko mafu pa pe ke tim ko ya asila pelua lain auti pulu ya sila pelua minta ni ma pe kilan rao tagu mali emon ko ai tim ficato lo ke Semifinal di auti todo ne fa mau ke nas kalam pulu ya sila pelua da min Skala mu pulu ya sila pelua lain ni mita ni makilan tao para tumua ki tau polisi ada tama baba ko dai mu ko ga tama baba ko na
Kata wai nge uteke ha oi de fotu nga o tau ka sete ako kata wai ko ia malo e tau ko e na hua ki e te ke Semifinal o i ka hau pa pipia ko spande no hate yo marisa po o na hanga sila i ko na sea ke Semifinal o Ipu Lavengamalie ke Tonga no mate cái mạo bây giờ thì mà to có mà phụ tại mình alo tu hanga ton tal tu voi la loya mạo bây thì mà marsha fo to có mà phụ mạo nó có bao alo tao fi magilal cái auti cái nó phô về vài ngà cái nó phô về vài ngà i con cái này coi sila pelua na mamata mai ki Ipu Lavengamalie itu take atu ko ka na ki mulu tau tia i whakamau i timi koe toka mafu tau tia i whakamau tong te piwa vepe timi o ia sila pelo aratu mau wihna timi hafe tau tia i koe tau tia i whakamau i timi koe ia toka ko mafu Filia kapteni koe sila pelua ke nau aka ki he kolo. Fesi koe sila pelua. Fesi koe sila pelua amana kene whaka koe aka. Aka hi ala tu mapulu ngapulu puhi hawiri hala kaki au lerei. Aka hi maalunga maya. Nok oni pe famana nok oni sekalam pulu sila pelua. Perempuan pembermula ini ada kondisi la ela tak ada malu paon la tak ada malu paon mulai dari soal di
Skalamu pulu sila pelua. Kay ba sih? Fatonga ko timen ya to ko mafu ya honi fika uraki ko sene mama pe ko kapteni to ko mafu fika wa le mekimbola fika tolu etuini pongi fika fa to ko mafu ko tau kolonga taua fika nima ale ki habi fika valu ko nova ka waka ha fe ko ya toa ko no samiu mafi ko ho fe si movete auto fika tahawa fatafehi toko maata fika tahatolu ko nela ofa fika tahafa ko kiko havea pa fika tahanima ko moseselatu ko kau tari faki ko siare paya Stanley naitoko semismahe sene kai foto head coach ko toko mafu ko man vulipola pa pe kia taumata bagi monga pe ko na manager ko sene polo pa mo fatikandi ko trainer ko mosesefono hema pe ko technical advisor ko una loto fa ko timi ko ya asila pelua ke ahoni ko fika uraki ko pangi ke tau fika wa ko semis to lahi fika tolu ko sia lisa to lahi fika fa ko tawada takai fika lima se ko pe bairea fika nima ko se ko pe bairea fika ono Sydney havea fika fitu ko mote fayamani fika walu ko sene rohea fika hiwa ko tanekinanga iloa fika hango fulu ko to itu makafi fika tata ko unikoni ki walu fika tahawa ko tui havea fika tahatolu ko sefatu akoi ko fika tafa ko ofateisina ta fika talima samu fiafia kau tarifaki haini moala fusi fayamani sione fayamani pe kia fitiolo tuifua aki kau mawai ta peka ma ko head coach ko Israeli Fatani peke manager ko Selwini Iloa ko trainer ko Ofatakai assistant coach ko Kuata Fainolo pe kia te vitaka fusi mo timi ya ko kia tau dia wa mau ya tim ya sila pelua pe ko saiti wa Lavengamalie ni sila pelua foto wale ba foto hakai ko fui dia kapten dia toa ko mafu ke nau akaki he kolo kei tau aki nono ape ai kai tau mali abidon hua ko ya fika ni ma to ko mafu mana kire fa ko aka Holomui alwatu akahi ohala ki fa fo ngata afu aka ni ko ngau ki hangyang ye matangi kake ke tau aki no ape tai mini
ke tau ki no ape tai min kam amala ke drop kiki mai ai timia sila pelua ke auni ika uaki kopangi ike tau ika wa se mis tokolahi ika tolu isa te tokolahi ika fa kawarea takai ika lima se kope magilea ika no Sydney Havea ika pitu mote Fayamani ika fa lolohea ika hima tadi kinanga iloa komo fulu to tuhu maka kakaha winitoni kiwa kawa tui habea katolu koge batu akoi kapa patisina kalima samu fia Lekau lise sila pelua kahano haini wala kafitu fusi ayamani kahavaluko sione fayamani kahiva Bijawa tuifua wana wako akikau mawai watahata nila nama uwa watalawaki watoru tebika wapa Fayako Islam Fataki Kodure Selwini Kiloa Traina Kofa Kakai Forward Assistant Coach Kuata Fainolo dan Backline Assistant Coach Kotevi Kakaufusi Konatolo ni tim koya sila pelua di kau ofisial Rina Kaya sama kumukuha tau mali e moni mau ya kita va be timia hivo te va be have hivo koma ia kita na sponsor Kuata mai ke na sponsor Kuata mai ahon koma ko ki saya mo hau ke toma dialysis foundation koma ro to mo hoa apito ke Kuata Lavengamalie marka saya mo hau ke toma dialysis foundation koma ro to mo kau mai ke popo di Ipu Lavengamalie kota ko ai koma ia apito Malola ya tadi motor kota orang tahu begini di motor ini Ini na ito ako maafu Sana siya ni ahoni Pika pulo ko siya ni mama ko kapten niya ahoni Pika wang Pika tolong pong Tiga faro tau kolonga tava lima ale hamili ono sa simano itu sami ika baru nova tau baka tiga lima sami munamafi homo furu mo bejo to ota takaha sekalamu pulu ya sila pelua tahawa kakateli koma aka katoru bomela sabiasi ofa tafago kiko habea kanima mo selaku Kau bisa toko maafu kahano sarepaya kafitu bosteni tiga balu ala tena hafe tafi mai tim ko ya itu ko maafu ke mau pe tim sila pelua pulu tamin ke mau pe tim sila pelua tamin pulu ke mau pe tim sila pelua tamin lagu me kena fesi alu hau kena senta tamin bukan tena ala tu senta tamin tu foi glal ke mau pe tim ko ya sila pelua mau kena terutama ala tu favorit te mine tim ko ya sila pelua ke ta fi ma tu pe ya tim ko ya to mafu mau ya ave ta mine tu ga na fesi ke la ta biji sai tim na fesi homo pulu ya mau ya tim ko ya to mafu on mo le pulu ya mau ya tim to mafu la ku me mo vete tota akah ya dia mo vete tota ke lu pulu ha kai foki mun ne pe lain na tin na o vai pulu ya foki pe ke me ko na akam ai Pada Teufaiva ke Fe'auhi o Fa tolu fitu Fa tolu fitu
Pamole pe moa to kon mai ki ka security lalo to na to ka paam ke na kono mai afi che fa tolu Auti. Pipulu hukka ko ya sila pelua. Lagi kolunga mau ya timi ko ya spate to ko maafu de min. Ala to fika balu, ya to fika lalo. Mau ya FSC, mau pasi mau ya he. Na o kapteni al tu fika lalo ya, ke mau bai pulu timi ko ya to maafu. Laku ke na FSC, mo vete ro ta, ala ke na ulan doa ta min. Ya fakato ki mo na sen ke ni ka tuli ya tu ta min, ta fe tuli ka ta min. Ate pulu auti. Whatonga o te peke hakai tai mini kei tau aki no ape konga uraki Kuata Fainolo horo tolu tuna meni Ipu Lavengamalie tau malie Ipu Lavengamalie pe fa mau na ke fie male ki ai to li ka ke tone la ni Semifinal Rounds Tiene a hate o Spaden ke malis apo Ipu ye ala ke galunga mau ya na fe tu i me ke na fe si akah i mai na fe si galunga ha utari le de na le golo ha por le ya mau le ya ala tu o si holomu i maki mu akah i mau lunga galunga tu le ke na ka pa ka utamine ka ke mau le homo puru ki frato ke mu ma na fika ni ma tali ia to kila homo puru ya pe fa mau sikalamu pulu ya asila pelua tadi Pada masa kawan kau awak bahaya, tim yang kita punya haul Tonga itu lama ni, terus rupong, dengan lama ni Tonga. Pada masa ni kau tahu lagi buat haul. Kalau nak pilih awak itu, kau yang tim yang final kau dua, yang semifinal ke Tonga ni mahir kita haul. Sikalam pulu pe ya sila pelua bila sikalamu tamin pe fa mau geli loto ke mau ya sila pelua tamin laku itu kena fesi alo na fesi ke ile pe na fesi tamin tu fo gilalo ti pe pu ke ba pe sila pelua pulu tamin hau ya ke na huwa tau fi maya tim ko ya to mafu ke alu be tim ko ya sila pelua alu fugilalo ke mau pe tim ko ya sila pelua pulu tamin na fa fe kai o mau pito alu pe fa mau ke preon ke mau pe tim ko ya sila pelua ke mau pe tim sila pelua ha fe tu ku mai ke tau fi mana ule ko ke alu pe na ule ko tamin ke alu pe na ule ko tau fi mai tamin homo pulu ya kai pe fa mau pe fa mau ke na foke mai ke rak no oni ai na fa ko ya tim ko ya sila pelua tau mali tau fa lo mamat te ke mahin ko ha tim hu he o tim ko ni ki to pe foki ko pare to mano ni ma fe ko ke fai Fe'auhi ai tau fa lo mamata mon ke tawa ki no ape taimin age ko ta ma u yelo to malai taimin fatong ayang ko feti mi malo hi hen ko feti mi malo heni semifinal ya mo tim yo ya spateni ko feti mi malo heni te da semifinal mo tim yo ya spateni papo toma toma tapo merino fiestia tapo kei tao fe tai mi kau tama he tim yo ya sila peluang no ke lo to malai kei pai pe vai nga i ta fa ki ko ngakare kare ko ya to ko ma fu
Semifinal Rounds nói là về thì họ tổ chức nó hoạt động cái Tonga cái đó về Kuatu sekalam puluh ya itu aku maafu tau kaset ke hauni wah ai tim goya sila belua tapi pati bi goya ai toa salasen ke tau akino ape tau taimin te OTP ai kole da me pa ke Teufaiva ke ting motor kota be mo mata mai te ve pata pai maman kataki Lavengamalie ka mo share atu ai link ke mo inasia i pa mo kaunga maheni pa be ke family e ngai tapa pe pa framu pe ke mo popo mai ke mo mau hangaton ai tau pa me hem tau Kuata Fainolo e pa ke Teufaiva akahi mai tu re ko lo goya Sei ono malu ni mapalu ore mo Fe'auhi goya sei ono malu ni mapalu mo ke to bon mai yu na ki be o galere wa fa mari ki na to amana ke na kopia sei ono malu ni mapalu kaya la lere i mau timi goya to ko mafu ala ke pu tu be timi polo to ko mafu polo tamin mau e na ha fe tamin ki akahi ronga malunga timi ko ya ha fe timi to mafu tale me ai en taha ka tal dua tamin le i mai tamin pur tali atu ya to tu fogilalo tamin ke mau pe timi ko ya sila belua pulu tamin tali to gu fogilalo ke mau pe timi ko ya sila belua ke mau pe timi sila belua tamin laku mai timi sila belua tamin na fo ti hau nau kai pe whakamau na nokon pe whakamau na nokon lima balu, sei ono balu lima balu, porque tocó el baile. Segalamu pulu atau mafu. Mau ya fesi akahi olung. Malungan olah tu dia jamin hati mau pe timi ko ya toko mafu ke mau pe puna ke mau ke jamin tu fogilalo ke mau pe timi ko ya hape laku ke na fesi jamin. Na alu ki akahi fakato ya heta fesi kai mau mai ya fesi ko ya akahi mau lu ngaji mui hau ya oh ba tu ne fa mau ke foki pe me ko na fai be aka Mari, fetu kwa kilo tahu au ni teke mai, tahu kasih teko ya ki au ni, tahu mari mon, mahino ti mewa jadi tahu ki semifinal tahu no tolu ni, teke mahino teko hai ehu ki semifinal ya ni. Sikalam pulu ya itu ko mafu hafe dia gede fai ali pulu mau be lagu ime kena fesi dere adi mi na le soni hau ke na le kolo lagu ke alu be to ta ko ime to ko mafu ta fi tu maya
ke mau pe tautea whakamau ia ai timi ko ia ai sila pelua ke Kuata Fainolo ke Sea Carsens ka ma CEO Robert Matthew ke Tonga ko tau fili kapten ko ia to ko maafu ke nau aka ki he kolo ke minista ko mau spoti ka ma internal affairs ya wakata ke minista Fe'auhi ko ta saya kukala ke minista polisi ko ka Fe'auhi ba ku ni ko mo to e pulu kalau mui mai ke mui Mr. HDO kama paki kama Mr. Teufaiva kaya Air Foundation pila kan no ko mo civics kalau mui mai ke mui semua bersektor company bisa pani malah ke family kita salah sponsor mai ko kelas lagi kama ke motor kama ko ke saya tahu kama Tonga Foundation kama ko mulai mai malah ko mo poni alatu akahi alu mabulu ngai pulu ohu we famole mole ikai kehu alatu malu mai ki puhi pe havili ki ke itu Kika fua bebe hai tim ko ya hai kika fua bebe pe whakamau ne nokon Kapten dari tangga kelas urapi bama kelas onowa. Marga teuka proka, proka construction, di administrasi disikan kama pasta. Pamalaga long untuk semua family, rapi mari sponsor untuk poni. Les la woto kita mau taga kiki, pamalaga Sekalamu pulu ya asila pelua. Sekalamu ya pulu ya ai to ako maafu remin. Ang moko kamata kay ma-upper grandstand. Pomamata mai ke ahono wa sanuali wana tahono mo Kuata Fainolo turnamen Ipu Lavengamalie hafe ko eto ko mafu mana kelie pulu tamin lia tiki pulu mau hina fika balu takayet kile lepe fu ta fu gilalo tau tia e whakamau e timi ko ia e tō mafu tau tia e whakamau timi e tō mafu oi toe ia tō tahana e lau ke whakamau pe ko toe unu mai e tau tia ki mua ko hea mea e whai e timi ko ia sila pelua ko hea mea o whiri e kapiteni sila pelua ke nau aka ke kolo whiri e timi ko ia sila pelua ke nau Dia kapten sila pelua nai ngai te nau whahoka re rak koi na tau kasi te au tai minu te peka hakai mahanga peta wakinoa kau kapau e huen ara ke leva tim sila pelua taki ke tu e kai tai mini tau wakinoa Kuata Fainolo hono tolu turnamen Ipu Lavengamalie amana kat ke tau lahi wa ai timi ko ya tolo on pois no tolo na puke ai Ipu Lavengamalie pa peke timi Lavengamalie Tonga tau lahi aki ani foto u ya he hafe foto kai go festi ko tu ngulaki u kholomu mai ya hafe pa ko amana ke le fai aka ko ya ki ani sio ke kolo kholomu teu
aka ratu wau kage ola le ke ye ko ngaula ki pe o Fe'auhi koni tau kase te honi ke tau akino apen ki ka fuma olunga mai ha alufu ala tu tak mau pe hai timi ko ya sila pelua ke mau pe pun na fika balu ke mau pe timi sila pelua tu fogilalo tai mini ke mau pe timi sila pelua 10 tai mini hafe laku imai ke na fesi homo pulu mau ya timi ko ya to mafu alu fai ngamalin ke timi mau ke mau pe timi to mafu tai mini pulu tak ada afi mai timi sila pelua tai mini foi fea laki si ya na fa hela fesi tau te a fa mau ya timi ko ya sila pelua tau te fa mau na ako fai ngamalin ni rumah uya timi ko ya to mafu na ulere ia tu me ya to e Filipe ka bene to mafu ke na aka ki kolo ke tawa ki no ape Tonga yang koi Kuata Fainolo live tu itu kuke kau pule dulu live stream itu pe wah oke Fainolo itu nak kau live itu pe koi ya tala tu ki homo ngahi maheni pe amo family toko ni fai digital waktu hangaton ke mo mama tamai ihere amo ata ikai pe ke hu wes mahino do pe hai ngawe ai habili ha honi kai pe ke hu ngai aka tu le kai ke tu mau pe kai ko ife fa mau ko malolo ya tau akinoa ke tau akinoa tau mali moni Pagkakala ay kumara galing motor tape, kumara ng po masina luwa, po to kumaku. Kung hama yung pinti, kung hama yung benigno, ito maliya babagtao po. Pagkakala ay kuya. Pagkamali ko, pagkakala ay kumara galing motor tape. O siya ko ngaulaki kay mahang abe tau akino ay taimin. Ang internet kau aku kalau ngamali kau lalu ngamali kau orang kita ano kalau kau lalu ngamali kau orang kita ano maka yo family itu belau kalau kau malolo ya kau tamin ni kamata kai mau po konsene tamin ni ba fe fia buto to tau kau kamata kai tolah ya buto ai pa ke Teufaiva no fo i mai he kainga o te me fa malo la ibia me se mo ko mi tituna me ni Ipu Lavengamalie ki he kakai e fonua ko po mo no fo i mai ai Fe'auhi tuna me ni Ipu Lavengamalie fa tonga ngape ho ki pa mo kainga ka hiri nga Fe'auhi tuna me na Lavengamalie e ta puni leva ai pa ke Teufaiva kai fa no fa le i ko sporti o e Pacific Tonga o mana ke fa ho mai ki Tonga ni i wano ta haiva pea fa malo la ke ga sponsor na utogoni mai kai la ba ke fa ho le ai
tournament Ipu Lavengamalie whakafufu whakamoleke panga 3 kilu ni mamano ka ku whakawhiawhia pe ko pou mo toko ni mai e kakai e whanua ko ko tournament ko ni whakalere ko ko katoanga tau tolu ni ma ta ko anga Lavengamalie pare uruaki ko tolu mano ni mafe toki holo vai klasi I he Ipu ka uma ai pereti kalau nggak malu lo beda mini tahu kake ko malolo ni ai tau ka sete ki he ahoni tau ia ko Kuata Fainolo fa ko dia hakaton ia ba me he pa ke Teufaiva lolonga malolo mi te ngo fulu tai min ngo timi ke mahanga pe tau aki noa Fica o sai pegou não sei. Casa da Pipa
Malo to Kuata Fainolo Kalasi des polisi na bongi batu ko di sisi kama kau kampung takat Tonga bisa hits yo kam Pacific Sport bagi Malaysia kasani pemala Ipu Lavengamalie kau Kuata bawa amalai ini saudara berkasiwa restaurant malah Teufaiva Tonga Semifinal Kalasi lepas lagi mereka sport sama itu turnamen malah kita malah kita pulang ke malah terlong untuk buang tahu siapa Ipu Lavengamalie Eva malah boleh karena Tonga tapi ku mai matapang mau melipat malah rakyat ku mati di hal mau kopi rumah memang ingat mana bagi karena tuanya gue buka cuma makan gue kau Semifinal Rounds Fe'auhi. Olha como ele fica. Tua kai kita ke panang ke semua koi baru no. Semifinal Rounds. Kuata Fainolo Fe'auhi. Kita bikin tidak aku pemalung
Pas masih ada
Kalau